inyuĩ mũrĩ andũ ũgĩ, andũ aitũ inyuĩ mũtirĩ mwakiga, na hinya wothe nĩ mũhetwo nĩ watho. Mwakire mwona nĩ wega kuohera ng'ania ũcio cira wĩ moko-inĩ manyu. Mwakire mwaigua mũtikuohera ng'ania ũcio cira wĩ moko-inĩ manyu. Inyuĩ nĩnyuĩ mũrĩtuaga cira, tondũ nakĩo kĩama gĩkĩ kĩa DCP nakĩo nĩ kĩanyu mwĩ shareholders kĩama-inĩ gĩkĩ, tondũ yakĩrĩ proposal yanyu Rigathĩ ambie kĩama kĩa rũrĩrĩ. This was your proposal. Ũguo areka kũmũconsult no wega wekarekera andũ akamarehe kĩama-inĩ marĩ othe, tondũ wega ningĩ tũkĩhingũrĩra andũ othe kĩama, tondũ kĩama nakĩo nĩ kĩama kĩa mũingĩ na ndũngĩgiria mũndũ kĩama-inĩ, no wega tũmahingũrĩre moke marĩ othe. No na inyuĩ moka rĩ, Rigathĩ akamera ariai na andũ aitũ. Inyuĩ mwona he kĩhoto mũmarekere rĩ, ithuĩ tũkĩrĩa. Mwona mũkamacenjia gĩthurano rĩ, sisi tuko sawa. Ũndũ wa bata nĩ atĩ nĩ twĩranĩire atĩrĩrĩ, kĩama kĩa DCP twakona free and fair nominations. Ũcio nĩguo ũndũ wa bata mũno twĩranĩire. Mũndũ wothe neka kĩama-inĩ, tondũ nakĩo kĩama nĩ kĩa rũrĩrĩ. Tondũ tũtingĩkiuga ningĩ nakĩo kĩama nĩ kĩa rũrĩrĩ tũcoke ningĩ tũkiuge andũ matigoke. Aca, tũraiga kĩama nĩ kĩmwe na rũrĩrĩ nĩ rũmwe na kĩrĩma nĩ kĩmwe. Ũguo nĩ kuuga atĩrĩ mũndũ wothe rĩ no oke kĩama-inĩ, nginya Kindiki no oke kĩama-inĩ, ona Icũng'wa no oke kĩama-inĩ, othe nĩ ahingũrĩre. No marĩkia gũka rĩ, nakĩo tondũ kĩama nĩ kĩanyu rĩ, ithuĩ tũkaiga atĩrĩ tũkamatwara mbere yanyu next year mweri wa ĩtatũ in a very free and fair and verifiable nomination. Inyuĩ mũtue cira andũ arĩa mũkenda kũhe tigiti wa kĩama, na andũ arĩa mũkona kwagĩrĩire mũhe tigiti wa kĩama rĩ, ithuĩ twĩ ta kĩama nĩ tũgatĩĩa. No ũcio nĩguo mũrũgamo wa His Excellency Rigathĩ wa Gachagua. Tũrĩ o hau nĩ ndĩronire Ndĩndĩ nĩ arahingũrire kĩama mũthenya wa ira, na arauga officially we rĩu nĩ arĩkĩtie kũingĩra one term, na araiga officially rĩu we nĩ arĩkĩtie kũingĩra thĩinĩ wa United Opposition, which is good. Nĩ wega, tũtingĩmũgirĩrĩria, nĩ wega. Tũtingĩmũgirĩrĩria tondũ tũtirĩ na ũhinga, na nĩ tũrenda kũingata William Ruto, na thabarĩ ya kũinũkia William Ruto nĩguo ĩhũthĩrĩ, tũrabatara andũ othe moke mwena witũ. In fact ona mũtumia wa Ruto Rachel onake angiuga nĩ gũka mwena witũ rĩ, tũngĩmũhingũrĩra kĩroko oke, nĩguo wĩra wa kũinũkia mũthuri wake ũkorwo wĩ mũhũthũ. So in this case gũtirĩ mũndũ no tũngĩhingĩrĩria gũka mwena wa one term, gũtirĩ mũndũ no tũngĩhingĩrĩria gũka mwena wa United Opposition, for as long as aroka in good faith na aroka tũhũthie wĩra wa kũmobilize kura tũkainũkia William Ruto. Noguo Ndĩndĩ arokire rĩ, nĩ arekire wega gũka, ta mũndũ mwĩthĩ ndingĩmũhũra, ekire wega nĩ gũka, na araiga rĩu nĩwe mũtongoria wa kĩama kĩu arakĩhingũrire. Nĩ wega tondũ na gũkĩrĩ ona angĩ na Munya na arĩa angĩ magĩũkĩte mwena ũyũ, na Rigathĩ akaiga we nĩ ekũruta wĩra na andũ othe, nĩ sawa. No kaũndũ kamwe tu ndĩrenda Ndĩndĩ atwĩre nĩ atĩrĩrĩ, tondũ nĩ araririe wega mũno, na ũrĩa araririe ta mũndũ ũrarũgama gĩtĩ gĩa president, na nĩ right yake. Ĩto no arake highlightire mathĩna marĩa makĩrĩ kuo bũrũri-inĩ, nĩ araririe wega biũ. Kaũndũ kamwe tu karĩa arariganĩrwo nĩ kuga, na noko tu ingĩenda acokere uge rĩ, tondũ kaũndũ kau nĩko tugithĩtie atongoria yake, tumaugithĩtie othe kuma Rigathĩ nginya Sifuna, tumaugithĩtie kaũndũ gaka marĩ othe. Kau noko tu ingĩenda Ndĩndĩ uge, kana ũguo arokire kũnyitana United Opposition, mangĩgathiĩ metha-inĩ ya kũnegotiate nũ gũtuĩka president, nũ gũtuĩka deputy, nĩguo tũinũkie William Ruto rĩ, kana angĩkaga gũkorwo line-up-inĩ ĩyo rĩ, kana nĩaga support arĩa makarutwo nĩ ngwatanĩro ĩyo. Kau noko kaũndũ karĩa mũndũ ũgwĩtwo Ndĩndĩ Nyoro atanauga, na nĩ gabata mũno, tondũ ithuĩ twĩ ta Kenya tũgagũcirithia na ciugo cia kanua gaku. Ũmũthĩ ũyũ tũrainũkia William Ruto ti tondũ nĩ tũmũthũire, ti tondũ he mũndũ atunyĩte mũka. Tũrainũkia William Ruto ũmũthĩ tondũ tũramũcirithia na ciugo cia kanua gake maũndũ marĩa atwĩrĩire rĩrĩa twamũthuraga 2022. Maũndũ marĩa mothe William Ruto atwĩrĩire nĩmo ũmũthĩ tũramũcirithia namo, ciugo cia kanua gake nĩcio tũramũcirithia nacio. Na nĩkĩo tũramwĩra waugirie ũndũ wĩkĩte, waugirie ũndũ wĩkĩte, no tũgũkũinũkia. Koguo atongoria atũ ĩno thĩinĩ wa United Opposition, kwambia Rigathĩ gũthiĩ nginya Sifuna, tũkamacirithia na ciugo cia tũnua twao iria matwĩrĩire. Othe nĩ marũgamĩte kĩng'ang'a-inĩ na makerĩra a Kenya atĩ tũngĩgathiĩ tũikare thĩ niĩ njage gũcagũrwo ndĩ fragi BRA, niĩ nga support mũndũ ũrĩa ũgacagũrwo. Martha nĩ ugĩte ũguo, Rigiji nĩ ugĩte ũguo, Kalonzo nĩ ugĩte ũguo, Matiang'i nĩ ugĩte ũguo, Sifuna nĩ ugĩte ũguo,
na Tembea nĩ ugĩte ũguo, ona Eugene nĩ ugĩte ũguo, ona Orengo nĩ ugĩte ũguo. Koguo twenda ndĩndĩ atwĩre atĩrĩrĩ nake to nĩ arokire aingĩra thĩinĩ wa United Ugaige nĩ ingĩra rĩ, mangĩgathiĩ gĩikaro rĩ, age kũheo kanya ga gũkorwo thĩinĩ wa line-up rĩ, kana nĩ agacoka thutha wa arĩa magacagũrwo na ma-support nĩke William Ruto. Nĩ nginya ndĩndĩ ũtwĩrĩre kaũndũ kau nĩguo tũthererwo wega, tũtanamba gũtuĩra cira tũtanamba kuga wĩ mũrũ tondũ tũtikĩonete gĩtũmi gĩa gũtũma tũkiuga wĩ mũrũ rĩ, tũtanamba kũ jump into conclusion twambie gũ crucify kĩmahĩtia rĩ, ũka ũtwĩrĩre ũguo. We watwĩrĩra ũguo rĩ, wingĩre kĩharo wambie kũ mobilize andũ a kũinũkia William Ruto, wambie kũ make sure popularity ya William nĩ yathira. Twakinya harĩa ha cira waikarwo thĩ rĩ, ũrĩa gũgatuo rĩ, ũngĩkaga kũiguithanĩria na andũ acio ũrĩa watwĩrĩra rĩ, tũtikage gũtuĩra cira hĩndĩ ĩyo, tũgagũtuĩra cira hĩndĩ ĩyo. Ũguo niĩ no njĩre a Kenya, na niĩ ndirĩ gĩtĩ nũgamaga, ndĩ mũmemba wa DCP na njaragia ũma na kĩhoto, to niĩ nyendagĩra andũ aitũ wega na nyendagĩra bũrũri wega, ndirĩ gĩtĩ ndĩrarũgama niĩ. Ũguo maũndũ marĩa njaragia maũndũ marĩa ma kĩhoto na hatarĩ ũhinga kana ũhoro wa kũhithania. Tũtanamba gũ crucify mũndũ tuge nĩ mũndũ kana hana rĩ, nĩ twambe tũmũrore ciĩko. Jesu augire atĩrĩrĩ, mũtikamamenya tu na ciugo cia kanua, no ona ciĩko cio nĩ igatũma mũmamenye wega. Andũ aya nĩ moke matwĩrĩre, ndĩndĩ nĩ oke atwĩrĩre atĩ nĩ aga support andũ arĩa magatuo line up nĩ coalition ya United Opposition. Atwĩrĩra ũguo hĩndĩ ĩyo yakinya angĩkarega rĩ, tũkamũcirithia na ciugo cia kanua gake, tũcoke tũmũtuĩre cira nĩ tondũ wa ciĩko ciake, kũringana na nginya ũrĩa Jesu akiugĩte. And I think tweka gũtũkorwo twĩ very fair, tondũ rĩu rĩ, tũtingĩka mathabu ma kũruta andũ aitũ. Okorwo nĩ twenda kũinũkia William Ruto, tũtingĩka mathabu ma kũruta, no nginya tũngĩka mathabu ma kuongerera. Na nĩkĩo ndaiga atĩrĩrĩ, ona mũtumia wa William angĩũka mwena ũyũ, ona akĩgĩa one term, tũngĩmwĩkĩra ngũbia ya DCP rũcinĩ, tũkamenya hau William Ruto rĩ, nĩ agakura ĩmwe. Tondũ wĩra witũ rĩ, nĩ kũmĩkua nyũmba ya William Ruto twamĩtharia, twahata ikombe, twahata thani, twahata iciko, atĩ agĩũkĩra ũguo egarũra gũtirĩ mũndũ arona thutha wake. Ĩyo nĩyo njĩra ĩmwe hũthũ ya kũinũkia William Ruto. Na nĩguo nginya tũngĩkamũcinda gĩthurano rĩ, arĩ mwene gũthiĩ Supreme Court rĩ, no nginya tũmũcinde na margin ĩmwe nene mũno. Njĩra ĩmwe ya kũmĩkua gũtirĩ na mbara next year nĩ kũmĩkua William Ruto tũtinamũtigana kura 200,000 ũguo atigĩte Raila. Nĩ kũmĩkua twamũtigana milioni ta 7 ũndũ nake we mwenyewe ethuthurie ndakatinda agĩthiĩ igoti-inĩ gũ file petition, nĩ tondũ wa margin twakorwo tũmũtigĩte nayo. Na nĩguo maũndũ maya mahinge, we need all. Just like Rigathi Gachagua said the other day, in the spirit of uniting all and gathering, uniting all and scattering none, we need everybody on board. Every vote will count. Tũtingĩka mathabu ma kũruta nyũmba itũ, no nginya twĩka mathabu ma kuongerera nĩguo tũkainũkia William Ruto. Na nĩkĩo niĩ ndĩraiga ũmũthĩ ũyũ, o mũndũ ũmwe aima kwa William mũka gũkũ, mũkamenya kĩu nĩ gĩtugĩ kĩmwe kĩa William, nyũmba yake nĩ yambia kũinama mwena ũmwe. Ta rĩu Kagombe nĩ arokire kĩama kĩa UDA, na Rigathi aramwĩtĩkĩra aramũtwara kũrĩ andũ. Kũrĩ iria Kagombe angĩkamobilize William Ruto kũrĩa Gatũndũ ona okorwo nĩ kura 1,000 kana nĩ kura 500 William ndagaciona, tondũ Kagombe hinya wake wothe arehe mwena wa one term. When are we safe? My dear people, when are we safe? Nĩrĩa tũrongerera andũ gwitũ William Ruto agathira kana nĩrĩa andũ aitũ marathira William Ruto akongerera. When are we safe? Twĩ safe rĩrĩa tũreka mathabu ma kuongerera no ti ma kũruta. Heana mũhano mwega biũ. Kũrĩa Karaũ twacindana na Mũcina ena kĩama kĩa UDA, na ithuĩ kĩama kĩa DCP twarĩ na mũndũ ũgwĩtwo Ngotho. Andũ aitũ makĩruta wĩra mũnene mũno wa kũmobilize kura 35. Tondũ nake William Ruto rĩ arĩ na tũkũnia twake kũrĩa Karaũ, na tũkũnia twa William Ruto rĩ tonganĩrie hinya watuo rĩ nĩ twamobilize kura 5,000. Ũguo nĩ kuuga atĩrĩrĩ, korwo tũkũnia tũu William ndarĩ natuo rĩ, korwo tũkũnia tũu tũkĩte mwena wa itungati rĩ,
kura icio ngiri 5 William Ruto ndangionire uguo tungere na ngiri 40 William Ruto na 0 uguo no nginya twike mathabu ma kuongerera no tutigwika mathabu ma kuruta no uguo niguo Rigathi atuonetie na nikio andu aria othe meyumiritie one time araugire na ma embrace othe arigire na ma embrace othe for as long as marateithia thabari ya kuinukia William Ruto kahutha na hau riu niho turi uguo njire andu aitu aria matwendete na aria matuhoyaga na aria matuthikagiriria na aria maturumagira ndimere no nginya mwitikira twika mathabu ma kuongerera he hindi William Ruto ugiri atiriri hindi imwe to rimwe ni nyara kwaria batamwana he hindi William Ruto ugiri atiriri hindi imwe mutire na bara na Agikuyu in fact eraga Jaruo 27 eraga Jaruo 27 inyo mutire na bara na Agikuyu gukira ithui Akalenjini no riu ri ni power turetha he handu hakinyaga mukamba kuiga bara kando mwambe mwethe power muona power mukamihuthira utatua maundu mangi uguo niguo William augire ona ni no njira andu itu haha atiriri I want to borrow leave from that statement in a very positive way in this case njira andu itu atiriri he bara tukwamba kuhorohia hani twambe tutune ritho twambe tureke andu othe moke William atigwo tari mundu twambe tumuinukie twamuinukia tukiri andu agi twarikia kumuinukia ri tukiri andu agi so kwina andu megwika mwena uyu na ni mambitie guka tutikwamba kumwera njuguma asa tutikwamba kumwera njuguma tukwamba kuhinga ritho andu aitu kanyumba karia ka William ri twambe tugatharatharia biu twarikia gutharia ri twambe tuinukia William ri maundu ma mangi tukahota gutatua wega biu kahora tutari ihenya tondu ndamathiera mbere itu tungia kumuinukia ri next year thina uria mukuria ugukorwo wi munene gukira thina uria wira wari wa gwakigo tungia kuinukia William Ruto next year thina uria gukorwo bururi uyu the next 5 years ugukorwo wi munene gukira uria wari ku hindi ya ndutu uguo we must be very smart and be very wise twambe tune ritho maundu mangi twitu tutiramanyita wega twambe tutigire kanyumba karia ka William Ruto ni twagatharia gothe ni kaharuka na nikio ni ndira support andu aria othe maraima mwena na maoka mwena uyu ni mareka wega ni moki othe ona ni ihoya riakwa Kindiki oke ona ni ihoya riakwa Kimani Ichung'wa oke ni ihoya riakwa abungi othe a Mount Kenya kungiukira kiroko kimwe tu Ngai mwega tuigue othe ni matiga William Ruto atigwe woika wira witu wa kihutha kayo muthe Rigathi ahuragwo nia ndikimuria andu aitu kayo muthe Rigathi ahuragwo nia umuthe Rigathi ahuragwo no andu aitu na mekwa William Ruto kai Sifuna ri kai kuria marahuragwo kura hana Vietnam Sadiri kai Sifuna marahuragwo nia marahuragwo no andu akwa aria mwena wa William Ruto uguo ni kuga andu acio bangiuka mwena uyu ri wira witu ni wahutha speed ya kuinukia William Ruto ni twami accelerate and that is our aim mutikana riganirwo mugikoma na mugiukira andu a nyumba itu da muthaitha mutikana riganirwo aim itu ni kuinukia William Ruto maundu ma mangi ni tugasort yes maundu ma mangi ni tugasort no mbere twambe tuinukia William Ruto tondu for as long as twetikira division na maybe marakara na grudges to overtake thaisi William Ruto agicoka gitini kiu tutigakorwo twiteithitie it's either we unite and work together for our success as a nation or we shall hang separately if William Ruto becomes again the president of this republic for the next 5 years. We must do that. We must unite. Oguo ni ngirikia ndumiriri yakwa wa muthui mahuthu muno aria maroka tukamba tukareka moke tukamehitithia uria tuhitithitio aria angi twamehitithia tukamahe time ciugo ciao tukamacirithia nacio na ciiko ciao ni cigatuma tumatwire cira na ndamura ti kuraihu next year mweri wa 3 ri mweri wa 4 ri tugakorwo tuna line up atongoria tu ni magatuhe line up na matuhe line up ri uria utakabuata line up iyo ri agacoka kwa William wika na muka mundu ndagecirie njokere hana Gikuyu mundu ndagecirie na ndirauga uguo ni tondu wa Ndindi peke yake no mutikani misquote itari ndirauga uguo ni tondu wa Ndindi peke yake ndirauga uguo ni tondu wa atongoria othe me thiini wa united opposition mundu ndagecirie ni eguka opposition to ni kuoraia iri oke araidi haha toine ndasi
next year agakuheo giti acoke kio kwa William ati acoke na andu ugacoka we wika na mukaguo hatiri andu ugacoka na kwa William ithu twita Kenya toimite ku mbere ya nyunyu muri othe mwatukora mwena uyu na tutikuma mwena uyu nginya tukainukia William Ruto toni ithu turathina hare hanene muno bururi uyu wina andu milioni hakuhi 60 atheni ni milioni makiria ma 40 andu aria matangihota guthomithia ciana andu matangihota gwitwara mathibitari andu aria mathinitio imwe kwa imwe ni wathani wa William Ruto ni andu makiria ma milioni 40 uguo ni undu wa wiendi wa mundu umwe ati tondu mundu ni akaga kuneo giti ati auge ni arakara acoka wa William ugacoka wika na mukaguo ithu tugatuo mwena wa one time ni wega kumuririkania uguo. And I'm saying this with a lot of sincerity, without fairness, without hypocrisy. Toni nyendete bururi witu ngenda nyumba itu na ngenda Kenya nikio ndiraria maundu maya ta mwanake munini wa nyumba ino itu ta mwanake munini wa bururi uyu andu aitu tutire twakiga na tutigukiga rita riri tuko turi andu ogi nie ni ndamutara nie ndamuna mawoni makwa nie ndamura ingiona kwagiriire korwo ni kurio gwakwa uria nguga andu aria mena ciama nake mundu endie kiama giake mundu endie one of the principle ya marketing you market your product you market your own product and ignore others as if they don't exist. And if you have a party in the United Opposition, it is your prerogative as the party leader to market your own party. Don't expect another party leader to come and market for your party. No. We will not entertain hii BBC hapa hii kuriaria hapa. No. It is your mandate as a party leader to market your own party. In as much as we're in the United Opposition, we'll be having what we call party competition. We will be having party competition as the parties in the United Opposition. Hiyo ni kumaanisha chama ya DCP itasimamisha governor Meru kwa mfano, PNU ya Munya hata yeye akitaka kusimamisha Meru utasimamisha. At that level we shall compete, lakini pale juu rais tutakuwa na mmoja, and that is a healthy competition. That is a healthy competition, by the way. It is a healthy competition. It is a healthy competition. I support it. Kwa sababu tumekuwa tukizungumza na tulisema lazima tukae tukizungumza kama Wakenya wa jamhuri hii, na hasa nikiwakilisha sauti ya vijana katika nchi yetu ya Kenya, na pia nikiwakilisha sauti ya vijana katika chama cha DCP, na nikiwakilisha sauti ya vijana katika mlengo ya one term. Na mimi nimeona William Ruto wako na hasira mingi, na nimeona akiongea akiwa kule kwao Eldoret last week. Na mimi nikaona akiwa juu ya gari anaongea na hasira mingi akiongea mambo ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Nikaona mpaka amerecruit wale vijana wake kutusi Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Na mimi nataka niambie William Ruto, bila fitina na bila chuki na bila matusi, nimuongeleshe tu kama kiongozi kijana. Shida ya Kenya kwa sasa sio Uhuru Kenyatta. Na zile shida ambazo zimetukumba kama taifa, hakuna pahali Mheshimiwa Uhuru Kenyatta amechangia. Kwa sababu kulingana na sheria ya jamhuri hii, yeye alitawala miaka yake 10 na akamaliza kulingana na demokrasia, tukaenda katika uchaguzi na ukachaguliwa bwana William Ruto kama rais wa jamhuri ya Kenya, na ukaapishwa mchana wazi na katiba ya Kenya na Biblia, Wakenya wote na dunia mzima ikishuhudia. Na kutoka ile siku Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikupatia upanga wa nchi pale Kasarani, alienda nyumbani na ukaachiwa ofisi. Leo hii bwana William Ruto, ile ushuru yote inakusanyiwa hapa Kenya, ile pesa yote ya wananchi inakusanyika hapa Kenya, matrilioni ya pesa, umekuwa ukipatiwa na serikali yako kwa sababu wewe ndio rais wa jamhuri ya Kenya kulingana na sheria. Na hiyo pesa yote umekuwa ukipatiwa ya ushuru ya Wakenya, na zile umekuwa ukikopa nje, zile zote umekuwa ukikusanya pamoja. Hiyo pesa yote imekuwa ikikontroliwa na wewe kwa sababu wewe ndio rais wa jamhuri ya Kenya. Hakuna mahali wa Kenya wamepatia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ushuru yao. Hakuna mandate hata moja kulingana na sheria ya jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta amepatiwa. Yeye amestaafu. Kwa hivyo nikuambie, acha kusingizia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Hii ni wazi ya kwamba kazi imekushinda. Ni wazi ya kwamba kazi imekulemea. Ile mambo ulikuwa umetuahidi wakati tulikuchagua,
kwa sababu sisi ndio tulikupigia kura kwa hiari yetu, kwa kujitakia, kwa kupenda kwetu, kwa sababu hiyo siku tulikupenda na tukakuamini. Ile siku tulikupigia kura kwa sababu ya msingi ya zile mahadi ambazo ulitupatia kama Wakenya, na vile tumekupatia ushuru yetu miaka 4 na umeshindwa kutekeleza ahadi zako, hapo hakuna pahali Mheshimiwa Uhuru Kenyatta anakujia. Kwa hivyo acha kuhangaika huko ukiambia jamii yenu eti Mheshimiwa Uhuru Kenyatta amekusponsia watu wasimame viti ili wakutoka kwa ofisi. Hakuna mtu hata mmoja Mheshimiwa Uhuru Kenyatta anafaa kuleta ili apingane na wewe. Nilikuambia mimi kama kiongozi kijana, wale ambao wanakabiliana na wewe kwa uchaguzi ya mwaka ujao ni sisi Wakenya wa jamhuri hii, Wakenya milioni 50, wale ambao wanateseka kwa sababu ya uongozi yako mbaya, wale ambao ulidanganya siku tulikuwa tunakupigia kura. We are the people who are competing with you. We are the one having a declaration of taking you home. Sisi ndio tunasema you must be a one-term president. It is not Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. It is not any other leader, but it is us, we Kenyans, who voted for you in the year 2022. Kwa hivyo wacha kupoteza wakati wako hapa ukipigana na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Huyo hakuna makosa amefanya na hana hatia yote. Ni nini case bwana William Ruto? Edwin Sifuna ako na haki ya kusimama kiti urais, the way he's doing and the way he's campaigning. Eugene Wamalwa ako na right ya kusimama kiti urais, the way he's campaigning. Rigathi Gachagua ako na right kulingana na sheria ya Kenya kusimama kiti urais, akupinge wewe, akupeleke nyumbani. It is his democratic right. Fred Matiang'i vile vile, Stephen Kalonzo Musyoka vile vile, hata nimeona pia Ndindi Nyoro ameingia katika kinyang'anyiro. It is his democratic right kujitokeza asimame kiti ya urais, akupeleke nyumbani. Na hawa viongozi wote wamejitokeza wakisema ya kwamba wanataka wakupeleke nyumbani mwaka ujao kupitia nguvu ya Wakenya. Hakuna mtu ambaye eti amewasponsor, hakuna mtu eti amewapanga. Ni sisi wa Kenya tumewapanga kwa sababu tunataka watusaidie ili safari ya kukupeleka nyumbani kuwe rahisi. Kwa hivyo acha kuharibu wakati hapo ukipigana na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Na mimi nikwambia bwana William Ruto, hii naongea tu with a lot of sincerity. Zile programs Uhuru Kenyatta alikuwa anaendesha za kuboresha maisha ya Wakenya ndio ulikuja ukasambaratisha, ukajifanya mwerevu, ukajiona unajua, saa hii ndio umezama. Ile mambo yote umeintroduce, hakuna kitu, nothing is working. No single project that you have introduced or a single program that you have introduced is working. Just nimeona leo ati wizara ya fedha wanajaribu kutafuta pesa wafanye subsidy ya bei ya petroli. Na mimi nimeshangaa bwana William Ruto, kwa sababu siku uliapishwa pale wakati wa COVID, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na serikali yake wao ndio walifanya introduction ya subsidy ya bei ya petroli. Wakaweka shilingi 20 kwa kila bei ya petroli, kuliko Wakenya tununue petroli 200. Wakaweka subsidy, tulikuwa tunanunua petroli lita 154 kwa sababu ya subsidy ile Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikuwa ameweka na serikali yake. And the first thing that you did bwana William Ruto after you were sworn in, right in the Kasarani, hata kabla ufike State House, ulisoma hapo statement ukasema ya kwamba umeondoa subsidy ile ambayo ilikuwa imewekwa petroli. Na hata kabla ufike State House, baada ya kupata upanga, bei ya petroli ilitoka 154 ikaenda mpaka 200 kwa sababu ulivithdraw subsidy. Alafu ukaruka huku kwa televisheni ukisema ya kwamba you cannot do a subsidy of the consumption. Ukasema you be concentrating with subsidizing the production but not the consumption. Tukasema ni sawa, tukupatie nafasi tuone kama akili yako itafanya kazi vile ambavyo unafikiria. 4 years later you have failed. 4 years later your ideas are not working. 4 years later your programs has failed. 4 years later nothing is working with the Ruto that you have introduced since you take over the government. Leo hii umeanza kurudi nyuma. Zile ideas za Mheshimiwa Uhuru Kenyatta umeanza kuzirudia bado uliacha Kasarani. Nimeona saa hii kina bandi mnazunguka mkitafuta pesa mfanye subsidy ya bei ya petroli, ili ujaribu excite Kenyans hapa waone kama iko kitu unafanya. William Ruto, sisi kama Wakenya tulikupenda. I want to echo what Honorable Ndindi Nyoro said yesterday.
Sisi wa Kenya hatujakuwa na shida na wewe kama rais, kwa sababu sisi ndio tulikuweka kwa kiti, na hatuwezi kuwa tulikuweka kwa kiti kama tungekuwa na shida na wewe. So we Kenyans hatujawahi kuwa na shida na wewe, lakini wewe kama rais wa Jamhuri ya Kenya, wewe ndio umekuwa na shida na sisi kama wa Kenya, kwa sababu umeshindwa kuzingatia na kuweka ahadi ile mambo ambayo ulituahidi. Bwana William Ruto, ile mambo yote tulitarajia utabadilisha, umeshindwa kubadilisha. Acha kurukaruka hapa ukipoteza wakati na kujibu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Uliachiwa nchi, wewe ndio rais wa Jamhuri ya Kenya, wewe ndio uko na ushuru, wewe ndio uko na maaskari, wewe ndio amri mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ya Kenya, wewe ndio uko na upanga ya nchi, wewe ndio uko na kalamu ya kuajiri na kufuta kazi. Kwa hivyo stop blaming His Excellency Uhuru Kenyatta. Yeye amestaafu, yeye amekuwa nyumbani. Bwana William Ruto, ukapata program kama ya Linda Mama, wazazi walikuwa wanazaa bure bila kulipa hata peni. A program that was introduced by Her Excellency Mama Margaret Kenyatta wakiwa na President Uhuru Kenyatta. Program ambayo ilisaidia mpaka maskini. Wakati ulikuja sababu umesomea miti, wewe ukasema ni daktari, wewe ni mwerevu, ukasema wewe sio mlevi, ukasema wewe ni ndugu mdogo wa Yesu Kristo, umejaa na Roho Mtakatifu, ukasema unataka kusambaratisha mipango ya walevi, ukatoa Linda Mama, ukaleta vitu hazieleweki za SHA, zile ambazo leo hii hazisaidii wa Kenya. And therefore, sikia aibu sana Bwana William Ruto ukiwa mahali umekaa. Unafaa usikia aibu sana ukiwa mahali umekaa. Ukifungua mdomo yako kuingilia na kutusi Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, ili hali unajua vizuri ya kwamba tulikupatia mandate kama wa Kenya, na wewe ndio umeshindwa kuendesha taifa vile ambavyo ulituahidi siku tulikupigia kura. Na nikiwa hapo, nimeona Wakenya wameongea mambo mingi. Jana nimeona Mheshimiwa Ndindi Nyoro amezindua chama. Na nimeona imeamusha hisia mingi. Wakenya wako na maoni mingi na maoni tofauti. I want to speak just like a young Kenyan and a youth leader. Sisi tuko katika safari ya kupeleka William Ruto nyumbani. Na safari ya kupeleka William Ruto nyumbani, kwa sababu ni rais ambaye ako katika mamlaka, si safari ambayo itakuwa rahisi. Kama sisi kama Wakenya tutaanza kupigana vita, kama sisi kama Wakenya tutaanza kutawanyika. Safari ya kupeleka William Ruto nyumbani itakuwa rahisi kama Wakenya, kama tutakubali kila mtu, tukumbatiane, tufanye kazi kwa pamoja, tutie juhudi zote kwa pamoja. Safari ya kupeleka William Ruto nyumbani itakuwa rahisi. Tunahitaji zaidi ya kura milioni 10 mwaka ujao ili tupeleke William Ruto nyumbani. Hiyo ni kumaanisha tunahitaji kila kura ikuwe katika mlengo ya one term. Tunahitaji kila kiongozi akuwe katika mlengo ya one term. Tunahitaji kila mtu ambaye anatakia Kenya mazuri akuwe katika mlengo ya one term. Ndio safari ya kupeleka William Ruto nyumbani ikuwe rahisi. Kwa hivyo mimi vile ambavyo nimeona Ndindi Nyoro jana ametangaza kwamba akasema yeye ako one term, mimi nakubaliana na yeye. Amefanya kitu ambacho ni ya busara zaidi, kukuja kuungana na Wakenya wale wengine, kwa sababu hii safari tulianza 2024 wakati tulikuwa tunaandamana, na tukaona kwa sababu William Ruto ameshindwa kurekebisha nchi, sisi kama vijana wa taifa hili tukasema huyu mtu lazima akuwe one term. Na vile ambavyo tulianza hiyo movement, viongozi wengi wameweza kutoka katika mrengo wa serikali na wamekuja kuungana na Wakenya wale wengine ili tupeleke William Ruto nyumbani. Kwa hivyo vile kijana Ndindi Nyoro amesema ya kwamba yeye ako katika mlengo wa United Opposition, akasema ako one term, mimi nasema amefanya jambo ambalo ni la busara zaidi. Wacha akuje one term, apange line nyuma ya Wakenya wale wengine, tupeleke William Ruto nyumbani. Hiyo iko sawa. Kitu kingine ningetaka niseme ya maana sana, nikaona pia amezindua chama na akasema yeye sasa ndiye party leader wa People's Party of Kenya. It's good. Lakini Mheshimiwa Ndindi Nyoro, kuna statement nilikuwa nagojea useme na haukusema, na ndio maana sitakuingilia, nitakupatia nafasi mpaka siku utasema hiyo statement. Ulisema ya kwamba umezindua chama
na wewe ndio kiongozi wa hiyo chama, na ukasema umeingia katika opposition. That is very good. Na ukasema you have done a wide consultation. Ukasema ya kwamba umeongea na His Excellency Rigathi Gachagua. Ukasema umeongea na His Excellency Kalonzo Musyoka. Ukasema umeongea na Fred Matiang'i. Ukasema umeongea na Peter Munya. Ukasema umeongea na Martha Karua. Ukasema umeongea na James Orengo. Ukasema umeongea na Edwin Sifuna. Hiyo iko tiki, hiyo iko sawa. Hiyo iko sawa kabisa. Ile kitu tu sikusikia umesema, na ningetaka urudi kwa mitandao tena useme, ni ya kwamba vile ambavyo umeungana na the United Opposition, uko tayari siku mtaenda kukaa chini kuzungumza vile ambavyo mtatengeneza lineup ya kupeleka William Ruto nyumbani. Sikusikia ukisema ya kwamba mkikaa chini yule ambaye atakuwa propose kukuwa flag bearer in the United Opposition utamunga mkono. Hiyo tu ndio nilikuwa natarajia useme, lakini hukusema. Because wale viongozi wengine ambao tuko nao in the United Opposition, starting from His Excellency Rigathi Gachagua, they are all in agreement. Na hiyo ndio walituahidi sisi kama wa Kenya, because we Kenyans, we are the pioneers of One Term movement. Na hii project ya kupeleka William Ruto nyumbani, sisi wa Kenya ndio waanzilishi. And that is why the leaders in the United Opposition, siku walikuja wakaungana na sisi, they made a pledge, na wakasema ya kwamba siku tutakaa chini, yule ambaye tutakubaliana ndiye atakuwa flag bearer, wale sisi wengine tutamunga mkono. Rigathi Gachagua amefanya hiyo pledge. Martha Karua alifanya hiyo pledge kwa Kenya. Kalonzo Musyoka amefanya hiyo pledge kwa Kenya. Fred Matiang'i amefanya hiyo pledge kwa Kenya. Eugene Wamalwa amefanya hiyo pledge kwa Kenya. Edwin Sifuna amekuja juzi na amefanya hiyo pledge kwa Kenya. Bwana JB Muturi amefanya hiyo pledge kwa Kenya. Bwana Natembeya alifanya hiyo pledge kwa Kenya. Wote wakasema ya kwamba as the principles in the United Opposition, siku watakaa chini, yule watakubaliana, wote watamunga mkono. Mimi ningetaka rafiki yangu, ndugu yangu mkubwa, kijana Ndindi Nyoro, hakikisha kwamba umefanya hiyo pledge kwa Kenya. Vile ambavyo umekuja, sisi tunataka kukupatia benefit of doubt ya kwamba umekuja na mikono safi. Na kama umekuja na mikono safi, kijana rafiki yetu, sasa tunataka usimame mbele ya Wakenya wote mchana wazi, isikuwe usiku, na utangaze ya kwamba vile ambavyo umeungana na the United Opposition, siku watakaa chini waamue nani atakuwa rais, nani atakuwa naibu wa rais, utaunga mkono vile ambavyo watakubaliana. And once you pledge that to us Kenyans, sisi hatutakuwa shida na wewe. Kwa sababu ni vizuri pia tuambie Wakenya, maneno ya mdomo haitoshi. Hata Yesu mwenyewe alisema maneno ya mdomo yenyewe haitoshi, lakini Yesu akatuambia na hawa watu tutakuja kuwapima na matendo yao. Kwa hivyo wale ambao pengine wanaweza kuwa wametumwa na William Ruto katika mlengo wa United Opposition, hatutawahukumu kwa sasa kupitia maneno yenu ya mdomo, lakini tutakuwa na subira. Hiyo siku ikifika ya kuamua nani atakuwa flag bearer, ile matendo yenu ndio tutapima hiyo siku, na ndio tutajua nani walikuwa wetu na nani hawakukuwa wetu. Because if we are talking of mobilizing Kenyans under One Term movement ili tupeleke William Ruto nyumbani, wewe kama sio mole unahitaji tu kukubaliana ile kitu wataamua. Wewe kama hutatumwa na William Ruto utahitaji tu kusupport ile kitu ambao viongozi katika upinzani wataamua. Na kama utachangia katika safari ya kupeleka William Ruto nyumbani, labda mtu hana akili ndiye atakuita mole. Kama unachangia safari ya kupeleka William Ruto nyumbani kuwe rais, mtu atakuita mole, labda mtu mjinga. Kwa sababu sisi lengo letu kama Wakenya wazalendo ni kuunganisha nguvu yetu na umoja wetu, tuhakikishe ya kwamba kazi ya kupeleka William Ruto nyumbani imekuwa rais. Na ndio maana mimi nilikuwa kama kiongozi kijana nafurahia viongozi wetu